Wakireka veje ete kwethurigita motungata jambajo cha metho ni nyambajo cha maigo eitha naku tukwenda kumenya uma kumakiri thirikari kaunti Meru na twaraniria na sisi ogima bwana George Gekunda na turito aritingo bakwethura bakiuga ni orongo not insurance coverage chenchua. Those are, let me tell you, Boni. Yeah, those are rice. I know there's nothing that has changed. Insurance cover no Atura. Yes, and it is the same company which is covering. Kulingana kanyoni Nteto etura thirikari kaunti Meru nechainanire na kambuni emua ugwite insurance motungata jogima wakagita kamieri kenda ontu bra ukochoka ukerikana kairi mwana abo ibashokire bashainanire na kambuni emine tibarakagite negaka bagwita motungata jaja na nonto bonto bonande mine tibaruga bo bashainanire na mua contract ya mwaka jomwe. What is happening in Meru County is the same thing that's happening in Kiambu County, where the new governors in office have decided to go for a less inferior cover compared to the one that was there, compared to the National Hospital Insurance Fund, the one being offered by NHIF. And it's quite deliberate because I believe most of these governors are just getting kickbacks from these particular private insurances companies. And we even took Kiambu County to court and got an injunction over that particular process because insurance cover is like an employee's benefit. Bunge kaunti Meru nyo nenderete kwethura ikiorotero ntubo kwethura ikiriro ntubobo kirindi kenderete kwethura kinyamara aranga roko wenge ikundi kerigitani kira ketho itongeretu Moses Baine baichi achorete na kuga bubethito bandikirite gavana Kera Mwangaza baroga mututuro tonde tukoda twandikite baro nyingi muno ndene kiki administration na tutamba kuona solution ya the problem. Actually, insurance cover won't be is a white elephant. I think it is very important that the technical advisors for these governors and for the counties must understand that insurance for any employee cannot be reduced from less than what they've been getting. And actually, SRC also made a recommendation for every job group what ought to be there. But most of the governors and most of the counties will run to these private insurances for the kickback while they are leaving NHIF, which will give a better cover to these particular employees in the counties. Nke reporter Ntosharu TV kumaja kingina ngine kineke mushumaja Nairobi mbita Boniface Mungera. Horia ware MCA wa Mwangandi atawe Julius Mbijewe na ameneretie thirikari ya kaunti ya Meru ya gavana Kawira Mwangaza akiugaga nubatire kwithirwa akimenya mwanya wa mirandi iria yomete itutumira mbesa cia mubuko wabe na nkinyagia mirandi iria thirikari ikunenkanira mbesa ni bari nkuruki ameneretie nkuruki thirikari kwithirwa igitumira mbia kiri mubango wa Korea nkuruki na ameneretie insurance ya ugima iria rengeretwe aruti wira ma kaunti kiugaga itiumba kumatethia na iribiritwe mamilioni mambia. Uri ware MCA wa Mwangandi ya Julius Mbijewe nagerete kiara thirikari ya gavana Kawira Mwangaza akiuga gavana na batiri kumenya kwina nkurani kiri mirandi ya mubuko wawe na mirandi ya thirikari. Iji thirikari tio Korea kwina 2.5 billion iribuite gwaka nyumba 2500 units ndene miaka 5 koja korani ukathi mathabu jau koronekania o nyumba igatumira 1 million shillings na non turuga nyumba 2500 miaka 5 ikomaanisha o mwaka ni nyumba 500 na non nyumba ni milioni emwe then o mwaka kuma ke development tukatumia 500 million ke waki wa nyumba cia kibinafsi ntikomena tukatara ntubaria uria barabara akirwa akimeneria utumiri wa mbia cia thirikari kiri mirandi ya Korea akiugaga mbia cia World Fund igatabuka banene. CNDP pia niugete mantu ja uguri bwa ng'ombe ichikomba kwe wantu renguigo mongana ndego ichigorio ng'ombe ngiri ng'ombe magana jaire nonto daigwa ng'ombe itina goro muno bwa ngiri 10 ngiri 15 ire chikomba buga sikeja kuja kwejanwa. CNDP iriwa kwethera tukitumira 1 billion ke kugurea households kana family ngiri 5 ng'ombe olingania cia nyumba kina cia ng'ombe ike 700 million so kuma kembe cia development cia county ya Meru 3 billion
700 million yagatumire ka akire nyomba na ng'ombe mbere tutake development ingi kono monkegi itengo cianjira na ciaroje na nyezi cibitari kenda ciumba gwita kuithia murandi jo Nkuruki na meneretie insurance iria aruti wira manenkagirwa ya ugima wa mwiri alitingo ndene ya thirikari account ni ya alitingo ngirinya anto ba ngirinya ibetha bena insurance mwamberi unaona kile mbanje cia kuruka yambiriti 180 million yeta 210 million 230 kile mbanje tiena 275 million kikavere wana alitingoge na group insurance 20 million mbese hiyo ni akwe 300 million lakini muritingoge uria ndene account eta sibitari etikire tu insurance ire murungamire ngiri na magana jairi nembia iria akuga timbangire bukubaterie na muruti wira wa thirikari niwe ukuria thina ngiri na magana jairi alitingoge ngirinya tuge muntu wonde ukulitira Meru County ngoge ndene mwaka ageta sibitari maita ya 5 mbese hiyo ngiri 6 icio insurance ya murira nde so ngiri 6 anto bau bonde ngirinya bageta sibitari i milioni 24 million na kavane 275 million kwa bakeda batumireta 25 million bonde beteta sibitari na gutumbikana bonde beteta sibitari ilio kugarande then it means kaveji ikithithwa kwina manto ya ithiru behind nyuma na area jagita mbecha kenda mbecha inkai muno ikava antu baba na gutuika bati kumba kwithia very safe Mubunge wa Tigania West John Mutunga na uretia gwatimbaru mawe kwambararia ngwataniro na thiri na matikendenga ukano ori kwanekanite murugutira wa gisiasa katagate kabe na abunge mange aribu mutori wabo wa Tigania East Tawemporo abori na kidagia ma MCA manterenu ni maugete ni wakwethire kwina thiri na ngwataniro akiaria nyumentu kuinkathatia nkutania ate atongeria na kariba Tigania East na West mubunge o Tigania West Ndaitari John Mutunga na rombete antonende ukireria manto ya akiromba wati mbarubawe batacho kionto kinyabore kuburobo kauma ke baba opingana nwe. Najua kuna wengine wenu wamekasirika wakaenda hata kwa vyombo vya habari wakanena maneno mengi. Nataka kuomba tafadhali wacha hayo yatoshe. Na yeyote yule akituelekeza tumpe tu macho. Ama namna gani? Tujipange tufanye kazi yetu ya maendeleo. Mdomo hautatusaidia. Mkuruki na inyeletio batu bwathiri na ngwataniro ate katongeria ba Meru kenda kureta maweti na mbere. Tuangalie vile tunaweza shirikiana kama viongozi kwa sababu maendeleo ni mashindano. Na wakati mnapigana, wakati mnakuwa na maneno yasiyo mzuri, wengine wanaendelea na maendeleo yao mukiwapatia ile sarakasi. Na untobonko kibu inyeletwa na MCA Batigania West. Kuma Meru neto ayro uhuru otero Meru tawatara kinyerimwe kumegitera bantangaine kumegitera kabere mbeyewe kumegitera bakalweo kumegitera bakaraure mwankaru are otero tawatara to Meru na bombere kethira kwiro bona murandi yuretini ajumbe ba Meru bakatanirete koyo bona bweloi batu a Meru mumeru akanjire ko kaukera kindogo tomugitere magoro kenda aura ya kwithana itara siasa thai tukona MPs ba Meru kwina issues here and there tukethia tukona president na siasa bara nene baki yakenda kura itikathuke lakini thai ndira Meru itina ngwataniro batu bira byomba kuthuka imwana inchi omba kuthuka maendeleo atu ikaunti assembly Meru itoko support MP wetu Mheshimiwa Mutunga tuinthe MCA bokona buinthe MCA bonthe banana baria itoko mu support Tigania West kundeliver kire antu ba Tigania West otwe tuinthe otwe banana ho ito support ngavana wetu Kawira Mwangaza pia kundeliver no ntuito kumya tukare akuhatanira otibo tomba gwita atia kubwithia pawazi ndene Meru County ni menti na egembe tima tiania to tiareko kowe no mongature MP wetu na ukaukie maoro ya buwe ikobana ngwataro na mporo abori nikenda bamba kwithaka ile getiania re ndene Meru re ngapuere one kuingana bwega no ntubweto mike Mutunga nekete Weru ne no chokia kiuria kirethirite akiurwa ni antu baba inge kethira na kwenda kurombete kia gavana mwaka 2027 ile kazi nilipewa na wapiga kura na wangwana kutoka Tigania West ni kazi kubwa sana na sijamaliza hiyo kazi sijamaliza
Hiyo kazi iko na sijamaliza, hata sijafika nusu. Lakini nataka kusema hivi, uko mbele Mungu akiamua lolote lile, tutachezea mahali popote pale, ama namna gani? Lakini nataka kusema kwa wakati huu nitashirikiana na MCA wangu na viongozi wote wale wameteuliwa kwa serikali wa nyadhifa mbalimbali, wawe wa hapa Tigania, wawe wa pande nyingine ya Kenya, kujaribu kujenga Tigania. Kama unataka kuanza kuhamasisha saa hii wewe gavana, tafadhali chukua barabara. Kuja hata mimi niombe kura. Amwe na bo Mutunga wetekira gitamwirerie kaita karari ta otongerie nebo kundi kia bunge ba county ya Meru. Ile kitu alifanya ambaye personally as a human being haikunifurahisha ni kwenda kwa vyombo vya habari. Mambo ya nyumbani ya bedroom mnayatoa nje kuanika kwa watu. Sasa nyinyi mnajua zikao kazi ni nini? Mnajua hiyo kitu gani hiyo tunaongea juu yake? Haina maana hata kidogo, na ile mambo yote inasemwa pale ni mambo ya uongo. Hapo I did not like it. Kusema mbele ya vyombo vya habari ati Mutunga ni hivi na hivi, na ni uongo mtupu unasema. Tungefanya mambo yetu tu kwa siri, vile tunafanya mambo yetu kwa siri, tunajua fulani wa fulani ndio chairman wetu, huyu mwingine ndio hivi. Wakati tunagawa kila kitu, tuwe tukikumbuka Meru ni ya mawe ngapi? Ni ya mawe 3. Hakuna kiongozi wa hizo awamu zimepita amewahi kusema Watigania ni wachache. Hakuna kiongozi wa awamu zilizopita aliyehesabu ni nini inaenda wapi. Walikuwa nahakikisha huyu akitoka hapa na watu wa kupande ile nyingine yetu wamesema nini. Lakini tunaona kuna watu wanaegemea kuangalia na kuuliza, hao walipiga kura gani? Hawana kura. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Hatuonekanyaga kunogoka banini utikathie no kunengucoka na Nteto Nkoroki. Tukugwatogeni Imperial College of Medical and Health Sciences Thika itugwikira wirane ugakenera gukara gwaku eza na atwe kwiritanĩria kenda wamũkĩra ũtungata ba ũtaalamu nikio konaja kuma kirasine gwita practicals na medical lab gũkĩria yewa na kinya gwa kũrara tutibatisha twendaga kwa aritwo betu kithomo gĩkĩega buru kenda baumĩra nthigũrũne ondagitari bakoneka bena mwanya kĩrĩ ũtungata bo bwega kethera ngũgĩeku ero kwirĩrĩria ĩrĩ mũraini-inĩ jo ndagitari Ithatu college ĩrĩ ũgũcũa timu yetu ya aritani na ataalamu bakomenya ngugi yao batearagia na kwejana noti ya kikirasine ende ibonagia aritwo betu mantu imwe kwa imwe ujukania bokosi cia nursing na kosi cia ndagitari bo mweri jo 5 ibwetete na mbere. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next higher bouquet for lots of laugh out loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Watch anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Poshmark Meru College turi mutindo jo Kangangi Royal Business Park ngorobene ya inyanya mwikano jo Mega Supermarket mukana jo bichicha NHIF. Poshmark Meru College ni tukukugwata ugeni kirujukani bo mwaka jo Anglijiri mirongo na Ithatu burabwitete na mbere nituejanaga courses JG School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana mantu ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya kompyuta, School of Fashion and Design kana utumi na mekire na School of Civil Work mantu waki na ugundi nitujukagia aritwa bara batekinyete ngrendi cha kutonya university nituejanaga courses cha computer kutemare ikiri aritwa ba diploma na gichunje ke mirongo 8 na mathomo jetu ni jaotea na ugundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwagira aritwa betu internship turena nyomba cha kurara na mali jetu ni cha kunganira mubuko waku kumenya manto nkuruki na uturiongera obisine chetu kana turingire thimo iji 0719244244 kana 0718
281-317. Poshmark Meru College. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangita ngacherewa. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro nai. Lisha? Orai. Ntago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, sister. Victory Furniture Shop niyo nduka into bya furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutererwa Nkubu Stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untuboko gwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu ntuku chionde kuma Ithatu cha rukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu gukurukira namba 0748 578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Nuthiriti kigiro gikisia sina no guchwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya.
Real IPM na ndaiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni biofertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutikwenyangia mbecha chiaku. No utumire fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Nkuruki no utumire Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega. Na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere yakuye nagwe. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086. Igurire Mazao Flourish narua no chionere wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Ntumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Orenge inkugwate ogeni tukithina mbere habodaboda kuma county ya Thaa Nithi muno mwachuka ni mauri tumethirwe mena thiri na nkinyagia ukiri ori mathiko ma mututigi Willis Mugambi meteretwe kuruthwa ntuko ya Jumamosi uri engi muramuicita kirako arari mukarigiti wao na uragirwe kiri maandamano musi wachuka magucura Kyoto Daniel Mutembe wa kumarubati uria unawe uragirwe mweri wathira akiaria mukarigiti wa bodaboda ndeni ya Kenya newe Kevin Mubadi na ugite thirikari ni mwikirite wirani wa gutigira Kyoto gikia kirako ikethirwa gikionekana ucunkoni wathira. Kiri mubango wa gutigira ati hakija ikuo kia mukaririgiti wa kiama kia thithia bodaboda kaunti ya Thaa Nithi Willis Mugambi kana kiraku ekuthingatirwa mukaririgiti wa kiama giku Kenya Kevin Mubadi na riungirite muchi wa mututigi ara apete antu baba muchi wirane ati thirikari ni rutaniritie kuthingatira untu bubu. Mubadi amuna atongoria barabangi ba kiama iki kia bodaboda kaunti ya Thaa Nithi bariuria antu bamuchi amuna athithia bodaboda baigwe bari na ukiriria kenda thirikari iruta wira ya Georgia kurutha uchunkuni. Mimi nimetoka all the way from Nairobi to come here kuashua kwamba justice itapatikana. Tumekuwa tukiongea karibu sana na vyombo vya serikali and nataka kushukuru CS Kindiki, the PS Raymond for the effort ambayo wameweka katika jambo hili kuhakikisha kwamba justice inapatikana. Twara na tuambe turungamie demonstration nuntu ama untu mengi twaria nawe na nikenda justice ya na nichi amani wetu yonekana ni matikathule polisi cionthe ciarathire mwendo wetu ni twaritie na ni tukumenya justice ya kiraku ni kuonekana ni kuona na leadership yo ndio na investigation sector batungirite bonde leo ni kuria ndakajie tutwithwe twino kiriria nuntu mauntu monde leo ni magwatite laini ira turenda mathungira. DCC wa sub-county ya Chuka Kaduda Hiribae amuna atongoria bangi bario bagichacha ibamwe babara bagichwe bare kirindiunga eno itukwenda justice ya kiraku yonekana nontu kiraku atira kuikwajwa itukumenya kabisa nararathirwe anathikwa no tugatigwa kuthingatiria justice mwanka yonare. Kuna vyombo vitatu vilivyoko hapa ambavyo vinahusika katika uchunguzi na niwaombeni tu kwamba tuwe na utulivu ili hivyo vyombo viweze kupata nafasi ya kufanya kazi yao kwa utaalamu na ustadi ule ambao unatakikana ili tuweze kupata ufumbuzi katika jambo hili. Ende mathiko makiraku imatiritwe kuma ntugo ya njuma kuthi ntugo ya Jumamosi ya kiumia giki. The burial ilikuwa ifanyika on Friday but because the whole national team will be here na tutakuwa Friday hiyo na mkutano uko Naivasha, tumeomba familia wasongeshe on Saturday na wamekubali, so mazishi rasmi ya Willis itakuwa on Saturday. President watu bonda na tuwete guidelines shabura toka bievu mpaka tuwate justice no rakini twanenkanira ntugo inkai sana justice yonekane no tuna onokethori tubangite mathiko ma our chairman justice yare kuonekana bonda tutiathama turi gwa Thaa Nithi na irasima justice ikoonekana. Mwekuru gwa kiraku agitumaga iromba kiri thirikari anatoka thika wili justice itemonekanu kama gwekenia
kama mbaya justice lazima tumesoea wili anatoka muthika no kegwa niluka nari justice no tumesoile na no yonekanire kiririkana gwati kiraku arari mukaririgite wa kancha ya Baptist Mutobe mutungatiri wa kancha enu Reverend Franklin Mutwiri arenda kancha ipewe kanya gutongoria mathiko mamu kuringana na mitaratara ya kancha arari kuthurwa nkinyagia kwa Legion alungamira nabo nituromba ndaka cietu cia bonda bonda mutwitikirie tuthike kiraku ta muthuru wa kanitha tutikwenda kiraku kwa na njira enu arakwire aibu na twakinya tukia kumuthika tumuthika na njira ya aibu. Nyuma ya kwaraniria na Antoba muchi wa kiraku mukaririgite ujo wa kiama kia boda boda Kenya naraniritie na athithia ba boda boda muchi wa Chuka ara aendereithĩtie ntumĩri wa ino ya thĩri. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Tukoya umunde CS Lemu Mbuya magwatanite na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni mathiungirite irandiria kithiori bare minister uyu ekirite akari wirane wa thirikari nene gwaka kiwanda giki nene kira gikethirwa kina kiguni giki nene muno kiri akari mantere ino Polo Kabithi na raikirindiunga ino Ikirindiunga cia kentere cia Tharaka muthenya kwemthe waziri wa mandini aganthe goroni mheshimiwa Salim Mvurya ya Githiori lazima ibadilike. Iwe na hospitali mzuri mpya, shule mzuri mpya, barabara mzuri mpya, na maji yapatikane kwanza maji ndio itakuwa mwanzo, kwa sababu hawawezi safisha hii bila maji. Kwa hivyo maji itakuwa mwanzo. Alafu haitakomea hapo. Wakilipa kodi kule kwa serikali ya kitaifa, kwa hazina ya kitaifa, 20% itaingia kwa serikali ya county. 10% itarudi hapa kusaidia mambo ya wananchi hapa. Na 1% bado itarudi tena hapa kwa wananchi ili kuwatengezea miradi yao midogo midogo ya kuwasaidia hapa. Ndiunga irintere cia kithiori amwe na maragwa na irangoroki kuimba imbiritwe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki. Antu banga ibaura kanu twa ngambi. So leo tunajua kwamba tutumewekwa kwa map na this is what is going to help our country get foreign exchange. Kama we are going to be able to export minerals, hata dola itaongezeka kwa sababu foreign exchange itakuwa inakuja na dollars. Njuki akiuria waziri gukurukira thirikari nene gutigira mandini ya maima gutumirwa bora akariba nterino bakomba kugunika. Naomba mheshimiwa minister na PS wako usaidie kwamba value addition ama kutoa hizo madini ifanywe hapa, wale waende na refined metal ambaye watatulipa sisi kama wenyeji, ile inaitwa local royalties, na pia county tupate kitu kidogo, na huko kwingine national government angangana na wao. Ikagitani waku Njuki atariretie sheria ya mining ile imepitishwa, muipatie regulations ili hiyo sheria ikuwe na kitu ambaye inabaki kwa wenyeji, wacha serikali. Kama serikali inapata kodi ya county na ya national government, tunataka pia hiyo sheria iseme pesa ingine ili ya kwanza ibaki katika wananchi wenyewe. Mujumba Tharaka Gitonga Murugara na orankorokia kurikire ndiunga ino. Because Tharaka is actually blessed with minerals. Na ninyi mtaona. Ratu walinga acha na wedia kwa ya mbere iko ni minister. Toma emdara yakadire. Meachi acha turaka nini chichi adirire. Ira chinge chiyeti chinge. Ona chio tokaruta. Wajije kuthie mbunge kule antu mauga tinda gagitini akiara ya bunge kwaria indi kamuntu agenda bunge ruthate ikuthie ukinyia rume mara mangi. Kumantere chekithiori nkiripotera urefembe ta Paul Gwakabithi.
Akarima kuma wandi ya kerua maria mekaraga bakubi na muthito wa nkonga ni maguteta nontu wa kubithukirwa magita kwa magita ni njogu na makiugaga rwangiro kumenyera nyamu cia kithaka Tarud KWS ni maringagirwa riboti indi gutebu maruthiteri wi mariuga ni manogetwe na KWS ni ithirwe kiruta wira wayo. Kevin Kimathi ataririe. Akari na arima ili 12 ingi mwanyirithio lonkirita mwitho yu nkonga wandi na yakirwa na aribori no betete na mbere na kuthangika buri nyumo cia kithaka ya njogu iria ibairete kire burumi undene yondi bairuro ne ro kindana na thina ya mpara untuku nirejera kae mpempe iri mbethe twambiria kulirwa iri mbethe tijina ni turatamira imbethe tweka ithumba weka ithumbe ne tiunja gucia thingata mpempe ithumbene utuko ndaigwa kurwa gamba iro renda gwira ndiraringwa kuguru yake ngiuma mjogu igithumbe na gya mpempe ndoge anda nyomba matoki yajira mwange ambira kuringithie bati nyomba irete mpoka ishirete matoma jakwa ishirete nyoma kwanja na ikinya chaunire cha tumire kinya ngombe chauna kana ta kura munda kinya choitha aya matangi njogu ekejira wekunda ruje gitangine gatiga oko ekothora na ndi mwire gajungwa wekirete kibati ekeje kamta mugongo ekaumaju na ekaringa ndi na ara uria deje ikeya nyomba mwarine mwanga ngombe ikairita ameriki kaumare matoki njogu tugatura kunyamaru njogu mwangari na askari tuje baro barabombo tute baraba kolota na urito muno irwangiro karibu nyumo ishi akithaka ya ro KWS county ne ya Meru ni ontubo bateyira buruki nyondi irabashiatira kuringa riboti ishikonie ntubo ba KWS betayira njogu ikaumara njogu chiumara ndichi akuruka munda yetu chityo barugire na pobeja muito ne ale beja bakaringira risasio na ituramenyerenya kwina risasi itaibugijeri kwina ere kuringa kaka nini bakuringa ne bagwita njithiri kau baringa njogu ikaendelea gutonya tu kaira waite na re kenda ni karetwe ende kuringi baringa ya tete myanthi na uno mba kwenga njogu kwa ugo cio bethoro baithite ci kwenga na gwicio cia kurithia ata kwenda kuga barithitie tutura kunyamaru njogu miaka yonthe tukiandikairwa maratasi tweta nara tukeru twateru computer watio tuteya wa misande itwingwa twire maira njogu ni twingite tutikuonagia kuria na ugeto bachwa no ngo banengere siringi ngiri kenda bakwandikira ukara banengere siringi ngiri bate kwandikira bejere antu kwenge bathuka muno ndi kurea gwita bambira na ndi utikyo kirei no ngatuge imarigo jare ja thatu anda nenkanire beja kuja gukaria baringaira torio baga hata inde njogu chienda hapo mundene na riu mwankatha iromba riona kiriroko ikire atongoria banteri yukumilati ati na mpue muno ni ontoburu bubukire marua no matali ya kiwatho bako ya njarene baibo ndigiria totetaira na ndigiria totetaira kinyarenge marinya ya twenjete jare aja ndagirwa ke ari ndio ne uga marinya ya thireria ngoge ne ya tumairo ateja mwera atere marinya ya twenjerwa de ina lemerwa turetera maratasire itu ya tuthikirwe alete karagitera enjete thike kaire peni era batu tukugwa twino rojo ketha demands cia to ite amet they will know that we are not crying because you are weak but that we have been strong for too long tukwenda rojo tuchemani abo batwire nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Mukaregete wa bichi ya kuthikiria mateta ma mwingi iria ishikene muno ta ombudsman ni reference Kajuju na kinyete nterecia embuni baria au gitembo karugurwa obishita inu ni kenda gutetheria kari mabiraga mateta mao ko Kajuju nkurukina ugete obishi inu igatigira antu ni makugwata umenyo wa buria mtu kukwendekanaga kirima untu megie kuthingatira Kyoto. Mwenegiti wa ruvonge rwa kwamukira mateta kuma kuri mwingi iguru ria thirikari niruo ombudsman niwe Florence Kajuju ni urauria thirikari cia kaunti gukorwa ikithondeka wa visita ino wa nacio ino niguo ekari a kaunti ngurani makoragwe na wabisi iria mangithiriria mari na mateta iguru ria atongoria ao na kivonia gigasarua ni undu wa uthii wa nambere wa kaunti cionthe urenda kuwatia kaunti chiomba kwethirwa chigethira china ofisi ya County Government Administrative Ombudsman. Bora twena National Ombudsman urethairwa akiukia malalamishi ya Kenya
na ara thirikari nera nene tukethira twina bange bandiki county na ituthithetie policy ira wetwa grievance redress mechanism ira kethia gitethia counties kumba kwithirwa ikichina county government administrative ombudsman. Kajuju wa uguo ni urendekithia wabici ino ya ombudsman thiini wa county igakorwo na abitha uria ugacokagia ciuria cionthe cia mwingi mari nacio iguru ria wira uria county irekira ekari a miena ngurani. Thirikari ni bati kwithirwa ikia mwananchi information kana abarira yonthe akwithirwa kiromba kana akienda kumenya. Ito kuona rimwe wananchi betu bomba kwithirwa bakienda kumenya priority ya governor fulani ni iriko kana bakethirwa bakienda kuthithirwa cibitari lakini watuika munene wore ndo bathitheria barabara. Kwa hiyo tukwenda county governments chithithia bora sheria ya County Governments Act section 96(3) kuga no mwanka inyabo bethirwa bena County Government Access to Information Act dene ya county chief. Guku akiuragia mbunge cia county kuvitukia mawatho maria monthe marendekana niguo gukinyaniria wabici ino ya ombudsman thiini wa county undu umwe na kuroria ati ni iraruta wira uria kwagirire. Nonto twirinya access to information officers bakuma county mwanya mwanya kenda beta amwe na county executive baandika kana ba originate bill ereke ikwa kire county assemblies na nyathe inyanya itwete kona county assembly ya Embu County kenda tomba kwethia twebera bill ya originated from the executive ni kwekere county assembly ekorokwe kenda mwananchi ethirwa karetu sheria ageti information kethia ni procurement. Ni arige miario ino ari cukuru wa thirikari wa Embu kuria arai na mucemanio na aruti wira a thirikari cia Embu, Meru, Tharaka Nithi na Isiolo kumerithia bata wa gukorwo na wabici ino ya ombudsman thiini wa county. Ngiripotera Weru TV kuma county ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthenya wa umuthi arutwa ma form 4 skuru ya URETERI Girls nimeumeretie na kubanda mitiri njira yao ya gutetheria Rais Ruto kiri moronto wawe wa kubanganiria riera nikenda kwebana na maugaruruku mariera. Akiaria kiri mambura omamasibo umunene wa ntura ya munene wakanyakine tawe Isabella Mutora na rutete mukana kiri antwarume maramethagirwa mena mutugo wa kubenereria ciana cia skuru na kwithirwa magituma ndugu cia kiwendo na ciana ino. Arite mama ori skuru ciregeretwe kubingwa kiumia kituthiete. Tumete mbanenkera mitiji ni kuringana skuru ingi nkona ikianda mite na uo nundu baurigeria tiri nikyo kiratumire mbua mbanenkere bana. Ni migambo ya Franklin Ndege ura ni muturi wa skuru ya rea yororo uria withirite akiba mite ya kwanda ngirijiri na narwa chibo bakanyakine batongeretwe ne chibo munene Isabella Mutora ni bagwatanirite na aritwa baba kithomo kyorimi na rimo bao kwanda mite je kire skuru eje primary ya yororo na kinyakieni na kia kambi ya chibo. Leo tumekusanyika hapa kama agriculture student ili kupanda miti. Tunaenda kupanda kwa shule and in the community ili to keep the promise of our president to plant the trees to keep our environment clean. Miti ni chakula, miti ni dawa, miti inapeana what we call aesthetic value, ina reduce stress na miti pia inafanya mazingira yakuwe safi na tunakuwa na hewa safi. Trees are important because in Kenya we have less than 15% forest cover and we want to improve it up to that 5%. Nuntu wakwithira na mwei kutho kukiomokaga jairi eje ya yororo aya tuli some of the part of ya kanyume ya shukuru nari kutho kukiomokaga netugutikia ukurukira mitiji twaewa na arua na gukwetha initiative ya principal yororo na bangi bonde ingwitikia ndera wakarabwega na tukomba gwita bwenda ndene skuru iji na rito beregeri kuinga maskuru kiumege ke chibo Mutora na ritete mukana kira rume baraba kugambia na baskuru akioroka gwatikana matagare ja kiwatho no mwanka ja kajukwa. I want to say ato kuinga skuru but the alliance outside they are waiting for the girls. Ibo kobiwa girls? Yeah. They are there waiting for you. Musikubale wagusaguse hii tunda. Oroka gwata na mwana wa sukuru. Kebungo kireo na sheria rembio ereo. Na kumane netagare rire anaba kushumiria kwanda mite. Chibu Mutora nethirite akiuria antwarume gukaukia maguru. Nikiria kuga mantu maingi nture na yarethithwa ni ekuru.
akiuga rumene bamamire buru ito yoro kisukuru nyinge na ya monote oma lakini otenge torona kana kinyantore inge otaro mebange torona baisiritete beta kwanda mete lakini awamanda mwia ajo ona itobatere kwanda mete kenda era letore karabwega awangavana wetu bonete manda mungavana kawera mwangaza orako thiuruka tesa sawa kwa utoriuga atere ora ntamurombe amakothithia mwakoroka ni do 50 times better than that man teoma mudiene ni romba ra chibo motora kiria kari kubatwaria nao maturene korona na nchobi ndege ni watho ndenda kwera anto beto nau twere naro kona nchobi ere no to the moment nchobi ere kurugwa ogware motori nwene chibo imetho jaira kena jo ende ogwa motori nwene nchobi eke maika yakeja nchobi ekiambire kunyua na botienda gutwira bori wachi bwate gwata nchobi agwa ithi murango ne jwaku na gware ore ambio mayororo andine abogeta isti geshigo mbunge ke Southiment inki reporter Nteto cia Weru kwa rieto ni mutugi kare Nwega nuntu akona kanya kurumira Nteto cietu inkwendere utuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru monanirie wetu mathithio tuko monde ni Purity Richard.